Askiki panternitaki kunhamas kaptasa hichur takek futbol toket akam ya tiawinaka uthi. Masurok Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin kim sana tawinaka uthawayi. Nacional Potosí tamak magol chusaro Royal Paritamar tipawayi. Sapagol Martin Galain hupao pescatun kapusin kataru chantawayi. Uka masin Nacional Potosí tamak kim satunka kimsan puntunisa pusir chakankas kakiwa. Ukat Royal Paritamak tunka pakalkon puntum keparasak tunka pusir chakankiwa. Uka marakiu Aurora tamak chusar Atlético Palmaflor tamam purap tawayi. Uka masin Aurora tamak patung kasoktan puntunisa pakalkor chakankiwa. Ukat Palmaflor tamak patung kapusin puntunisa kim chakalkor chakankarakiwa. Ukat Bolívar tamak chusar urakiwa Independiente Petrolero tamam purap tawayi. Uka masin Bolívar tamak pusitun kapusin puntunisa naili chakankiwa. Ukat Independiente Petrolero tamak patung kapuntunisa tunka pair chakankiwa. Hichur tekek kim sana tawinaka uthi. Universitario de Vinto tamak always ti tamampeu Felix Capriles anantay uyun kim sa haipur anantaskani. Ukat pesca haiput tunka peskan kataruk tiesong tamak Universitario de Sucre tamampeu Hernando Siles anantay uyun anantaskani. Uka malakiu pakal arum cikitanirok Oriente Petrolero tamak blooming tamam Ramon Tawichi Aguilera anantay uyun anantaskani. Masay po Copa Sudamericana yantawin tukuy anatawi ut Hawaii. Sao Paulo tamak pagol chusaro Independiente del Valle tamam patip hayasuwayi. Golandak Lautaro Díaz ukat Lorenzo Farabelli kupanakaw uchantaw yapke. Uka masin Independiente del Valle tamak aka yantawin pawalang kapatong kapayan maran atipiriwa. Kunham tiya tiptak masurok Europa token unitat tam nakaw nataw yapke. Nias La Liga yantawin Sevilla tamak pagol chusaro Atletico de Madrid tamam patip hayasuwayi. Goranak Marcos Llorente, ukat Alvaro Morata kupanakaw chantaw yapke. Ukat Mallorca tamak magol chusaro Barcelona tamam patip hayasuwayi. Sapagol Robert Lewandowski hupaw chantawayi. Premier League yantawin Arsenal tamak kim sagol mayrua Tottenham tamak tipawayi. Arsenal tamatakek Thomas Partey, Gabriel Jesus, ukat Granit Xhaka kupanakaw goranak chantaw yapke. Tottenham tamatakek Harry Kane hupaw penalat sapagol chantawayi. Crystal Palace tamak pagol mayrua Chelsea tamam patip hayasuwayi. Crystal Palace tamatakek Odson Edward hupaw gol chantawayi. Chelsea tamatakek Aubameyang ukat Conor Gallagher kupanakaw goranak chantaw yapke. Uka malakiu Liverpool tamak kim sagolar Brighton tamam purap tawayi. Liverpool tamatakek Roberto Firmino hupak pagol chantawayi. Ukat Adam Webster hupak arkuk patpar gol chantawayi raki. Brighton tamatakek Leandro Trossard hupak takpas goranak chantawayi. Serie A yantawin Napoli tamak kim sagol mayrua Torino tamak tipawayi. Napoli tamatakek Andre Anguissa hupak pagol chantawayi. Ukat Kevicha Kvaratskhelia hupak magolak chantawayi. Torino tamatakek Antonio Sanabria hupak sapagol chantawayi. Inter de Milan tamak pagol mayrua Roma tamam patip hayasuwayi. Inter de Milan tamatakek Federico Di Marco hupak gol chantawayi. Roma tamatakek Paulo Dybala ukat Chris Smalling kupanakaw goranak chantawayi apke. Empoli tamak kim sagol mayrua Milan tamam patip hayasuwayi. Empoli tamatakek Nedim Bahrami hupaw sapagol chantawayi. Milan tamatakek Ante Rebic, Fode Ballo-Toure, ukat Rafael Leao kupanakaw goranak chantawayi apke. Bundesliga yantawin Colonia tamak kim sagol payrua Borussia Dortmund tamara tipawayi. Colonia tamatakek Florian Kainz, Stephen Tais ukat Delian Jubicic kupanakaw goranak chantawayi apke. Borussia Dortmund tamatakek Julian Brandt ukat Beno Schmidt kupanakaw goranak chantawayi apke. Liga ni yantawin PSG tamak pagol mayrua Nice tamara tipawayi. PSG tamatakek Lionel Messi ukat Kylian Mbappé kupanakaw goranak chantawayi apke. Nice tamatakek Gaetan Laborde hupaw sapagol chantawayi. Hichur tekek Europa token sumamitet tamanakak anatap harakiniwa. Nias La Liga yantawin kim sa haipurok Real Madrid tamak Osasuna tamampiur Santiago Bernabeu anatan uyun anataskani. Premier League yantawin yatun kalwerok Manchester City tamak Manchester United tamampiur Etihad anatan uyun anataskani. Serie A yantawin pahaiput pusitun kapeskan katarok Juventus tamak Bologna tamampiur Allianz anatan uyun anataskani. Uka kiu hilat kujakanaka yak forkama mahach aruntawi takanitaki.